WASAC isobanura yuko nta munyarwanda uzongera kubura amazi hano mu mujyi wa Kigali bitewe n'uko baguye imiyoboro y'amazi, ibigega babyaguye ari byinshi cyane, ariko WASAC irongera kuvuga yuko abantu bambuwe amazi bakabakuriraho amarobine yabo, bagakuraho amakonteri bakayatwara. Ibi ngibi WASAC yabigarutseho mu ijwi rirambuye. Ubuyobozi bwa WASAC butangaza yuko abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda babazirikana kandi babahoza ku mutima, ndetse batinze kwishyura amazi nta kibazo. Ikibazo nuko barenzaho amezi menshi bigatuma aya mazi bayafunga, bityo rero abafungiwe amazi barasabwa kwishyura amafaranga y'amande, ndetse bakishyura n'amazi bari barangije gukoresha kugira ngo babyirwe ibindi bikurikira. Kandi ikindi, hari amarobine babashyiriyeho ku muhanda. Ni inkuru nziza WASAC yatangaje. Hari amarobine WASAC iri kongera ku mihanda kugira ngo abaturage bazajye bajya kuvoma bakoresheje ikarita, bakagenda bagakozaho ikarita bakavoma, ndetse n'uduceri dukenya cyane. Ariko reka mbanze nyarukire ku itangazo rya REG. Ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndavuga REG, cyashyize ubutumwa hanze kinatangaza ibikomeye, ndetse kikaba cyafashe n'ingamba zikakaye cyane. Abantu bacana umuriro w'ubuntu ugasanga banyuranyije insinga bagacana umuriro w'ubuntu, bano bahagurukiwe. Ntuzajya ufatwa, uzajya ucibwa amande y'amafaranga menshi cyane arenga miliyoni 10 kure cyane, ndetse n'umuriro bawukwambure burundu ku buryo n'umuriro utazongera kuwusubizwa, baguhane bikomeye cyane. Bivuze ngo bityo rero mwirinde gucana umuriro w'ubuntu. Ibi ngibi REG yabivuze kugira ngo muzajye muzana abatekinisiye babigize umwuga, cyangwa abatekinisiye bazi ibyo bakora ku makashi power yanyu, bajye babestarira umuriro neza, pana bestarira umuriro ugasanga mwibye umuriro cyangwa mucanye umuriro w'ubuntu, kandi bino bizatuma muhanwa nimufatwa. Bino byatumye abaturage batangira gutanga ibirego, bamwe na bamwe bavuga yuko cash power zabo zitari kubara umuriro uhoramo, baje gucekika koko basanga abakanishi banyuranyije umuriro. Ibi ngibi iyo bivuze naguhanwa, ndetse bivuze ngo baraza bakabigukorera, ariko iyo ucecetse n'ubivuge urahanwa bikomeye cyane. Iyi ni incamake y'amakuru y'uburyo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyatangire ku itangazo rya WASAC. WASAC yatangaje ko abantu bose batishyuye amazi mu mwaka w'2025 bakwishyura amazi kugira ngo bafungurirwe amazi. Bityo WASAC yazanye amategeko mashyashya n'ingamba zishyashya. WASAC isobanura yuko hano mu mujyi wa Kigali hatazongera kubura amazi bitewe n'uko baguye imiyoboro y'amazi, ndetse bakubaka n'ibigega bihagije. Bityo rero nta muturage uzongera kubura amazi nk'uko mu mwaka wa 2025 hari mu kwa karindwi amazi yigize kubura, abantu barwara ibicurane, abandi barwara inkorora bitewe no kunywa amazi atari meza. WASAC rero yongera gutangaza yuko amazi ni nk'ubuntu. Hari amazi bazanye ku muhanda, amarobine bari kubaka ku muhanda y'utuzu tw'amazi, aho uzajya ujyana ikarita ugakozaho ukivomera ugataha. Amafaranga ni make cyane, igiciro ni nk'icy'umuneke. Ibyo ni byo WASAC yatangaje. Nitangaza ibindi turaza kubibamenyesha. Reka dusimbukire ku itangazo rya REG. Ikigo gishinzwe amashanyarazi mu gihugu cy'u Rwanda REG cyazanye amategeko mashyashya n'itangazo rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu mucana umuriro w'ubuntu mwegere hafi. Banza bw'itangazo rya WASAC. Umuntu uzafatwa acanye umuriro w'ubuntu ndetse azacibwa amafaranga menshi cyane, bamukupire n'umuriro ntazongere kubona umuriro. Bityo rero REG irashishikariza abantu kujya bazana abatekinisiye babigize umwuga kugira ngo babestarire amashanyarazi. Ese mwari muzi yuko ubundi ikigo REG na WASAC cyari ikigo kimwe? Baza gukuramo ibigo bibiri. Ibi nabyo ndaza kubasobanurira. Ndareka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka. Niba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mwarimo mubana kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma.